بله لسر به بابتی رادوسن یک سر در دچم جمع نویسکار بو به اثر دا کو از وی بابتی الگلی گوتوبیش بکم اوجی بردان بونا کریارین اپکه در حق کردان ده تایبتی لولاتا کی مینا سویسرا کو کردک جالی پکه به هات اشکنجدان شروع بکن لگل میوانی خو برز بو به هفدما تباش بدما کو پکه و جوری بمپیکرنان و کریاری در حق وڵاتیەکی کورد لە وڵاتێکی مینا سوئیسرا راتبە ئەنجام دیدە چ شتۆڤە ژێرتێکردن دەست پێکێدە کەرم بکە بله gelek spas sila burez bu temaşavanın guhdarım beri dozali bunu dikim hinek iner rahatım nakoşum dengemi baş bakılar nekebe nay beri kimere veya baş bike dibe mere beri her şey şurube bike dama dagirkerinde tevger keş bona gitte tünne bikin ser navite amade bike ev tevger ve kanibin her tişteki bike roja gipeke keş damazrandın hatta roja iro çit işte xarab heye hanini seri geleme seri milletime seri insanime evne cara evli ku hakeke an rehsini pevgiriday işkence le juanın kurdadıken halki kurdadıken gelli kurd bikem despek avan hatta rojayru afkiri wan işkence vaha kiri ku le bakure kurdistanı mırıp zuhaş her işkence Türklerle ne işkence PKK. Yani PKK işkence indikini kuji dagir kerajı xaraptı. Le Bekay, le Kandili, gora gibi bizdi fınt yani mum şevutlandın barra çavi vandayı. İşkence hovana vakive bilnaf kirberin hal Rojava Kurdistan'ı çavi xalke dersinin gühe vajı kerinin poze vajı kerinin yani işte günah hati didin dikin. Le Avrupa Şimal Avrupa ve dikin mesela wan ev welatên ku piştgiriya doza Kurd dikin ev welatê ku Kurda hez dikin ev welatê ku dixwazin Kurd jî kabin xwedî maf PKK kiryarê wiha dike ku Kurda li pêş çavê wan reş bike. Yani heger misalek bidim Swêd welatekî wiha bû ku pir û pir piştgiriya Kurda dikir. Li ev piştgirî dema ku PKK du kesê xwe li Swêd yek li Stockholm û yek Uppsala kuşt êdî bi çavekî din li Kurdan derîn. Armanc û hedefa PKK işkencekirina kesan ne girêdayî şexsî dixwazin wê bi hovane bi Ewropaya bidin zanîn ku Kurd evin û ji ber vê jî ka dostaş Kurda dûr یعنی dixin. PKK ئارمانجا هەر وڵات پارێزێکی لە وڵاتی ئەوروپای دمینە دکە باش یعنی تە بەحسا ئەم بێژن جوورێ بنپێکردنێن کۆ PKK li dijî Kurdan encam dide tejmerkir tejmere da diyarkirin. Yani PKK be encamdana vê kiryarê welatê Swîsra bi taybetî wekû niha raporta me da hat. Yani perde li ser çê kiryarên PKK-yên ve şartî ku li dijî Kurdan encam daye rakiriye. Bi vê yekê. Niha benim melek eger vekilî pêşe tiştê ku PKK dike işkenceyin PKK kirinin ji ê dagirkira hîn xerabtirin. Yani dagirker cana digiri dixi zindanê lê mere wextekî zindanê derdikeve lê dema ki PKK digiri dikujû êdî ew mere nema dibînin. Demek ki li Almanya nenûkê xelkê radikirin, nenûkê şoreşgera welatparîza welatêza radikirin kişandin. Li Swêd li İsveç wa dikirin yani Swêd li qesra me li Almanya wa dikirin Fransa wa dikirin lê problema me ew e ku em Kurd kiryar û bûyerên PKK tînî serê milletê me an got tînî serê însanê me nabêjin. Dema ku nebêjin PKK kiryarê xwe de serketî dibe û hîn bêtir dike û dimeşînin. Ji ber wê dema ku PKK wextekî xurt bû salê 2000 yani işkence kul Avrupa Kurda dikir birasî jî ka nayhesib. Ew kesên dukandar bûn, ew kesên maldar bûn, ew kesên kar dikirin hemî li bin bandora PKK de bû mecbûr bû her mehpere bidana wan. Êgê pere nedana dikana wan dişewitandin, ew dikuştin. Yani işkenceyên PKK'nın tenê bi dar û lêdanê ye. İşkenceyên PKK li Kurda duwarê psikolojîkê, duwarê nefsî, duwarê
yani gelek varadi işkence dikin ku nahi gelek ca kaşı gazanın yani jitirsa dikandarım leş bu kare hafif kıştırsa her haftan herme peki çok az 5 tane bir seran vididi le ne veri beji dibe az beji me dikanama bir şey din az beji me zarur kemi bu kujin u ev kiriyari ku millet emena bejin ji peki kar dibe destek باش u يعني betir پک kare کردان kare جوری کریاران ینکو در حق کردان ولاتن اروپای انجام دیده حتی چرا ده که زیانی به کردان دگهینه او کسی کولوان ولاتان نشته جیبونه و زیانی دگهینه دوزا کردی بگشتی داوین پرسیار بله يعني او كاسين كو ولاد باريزن او كاسين كو ولاد تقوى حزكين او كاسين كو كاسي اللي بيش دوان تنه بيترين لسرسريوان ما işkence ديكو para ديكرين لو راجي قد في ام بيبزانبن يعني بيترين PKK kesin beyefendi am beşin kesin ku ne gireday to rexsnan ne gireday to hezdanın bir sere koyu şu koşber bu hatil del Avrupa şu kardı ki le betirin PKK vak kesme des nişandı ki taada u işkencel vandı ki malbat vandı ki u ev hatilin van nebi betir belki PKK vandı ki بله زور سپاس بوی نویسکار بو به اثر ایرو تمیوانی ما بولی سر بیم جاری گلکی سپاسیاتت کم